O te wā tuarua karapipiti kua paua he Māori ki te tūranga tumu whakahaere i te kāreti Pirihimana o Aotearoa i Porirua. I pōhiritia te tumu whakahaere hoa a Warwick Morehu i te rā toru nei, hanei rā te pūrongo a Regan Paranihi. Tomo ana ia ki tēnei tomokanga kia uru atu ia ki tana tūranga hau kia poipoi i te āpōpō o te ope Pirihimana. I had the opportunity to influence 12 districts. This place here is like a 13th district. And so that's the opportunity for me, and so I'm really proud to be able to do my part for our organisation and for our people. E hara ia i te tauhau, kua tū a Warwick Morehu hei kai whakaari, hei kai haka, hei kai tākaro whutu pōro, me te aha ko ia hoki te kanohi o te ipu o te ao i te tau kotahimano e iwarau i watikau iwa. Heoi, ko tāna i nāia nei kia mato te tipu o te hunga Māori ki te rāngai Pirihimana. And have a great empathy for our people, where they've come from, the history, trying to understand more why people end up in situations that they do. There's an opportunity to build that understanding so that our people can have greater decision making. E pōhiri ana tēnei waiwai kaipakiaka a Warwick Morehu i tēnei wero nui kua mahuta ke kirunga i aia. Ka mutu he āhuatanga whakahirahira tēnei ma te ope Pirihimana kia whakawhiwhi he Māori anō i tēnei tūranga. It marks another milestone in our cultural sort of journey throughout the organisation since 1996 under the leadership back then of Uncle Api Mahuika. Kei a Warwick te tehi mana nui, te tehi pikautanga nui ki te mahuri i te whakaaro, ana koia tēnei ko te whakatinanatanga o te kaupapa o te huringa o te tai. Me te aha i reira hoki te tātāriki ōmua a Scott Fraser, koia hoki te Māori tuatahi i tū ki tēnei tūranga. E whakamānawa ana te ope Pirihimana, he Māori anō kua mahuta ake ki te pai. It's carrying that vision of our kaumātua and our people who stood beside us over many, many years to ensure that our commitment to Māori in the treaty was first and foremost. Kaua ka tātou e noho ki runga i te pau kotahi i roto i te tari Pirihimana, engari me whakapōpū haere i roto i te tari Pirihimana. We've got lots of mahi ahead of us, but really excited at the opportunity to affect the change through hopefully good leadership and strong culture. Kua tangata whenua tia ia ki tēnei rāngai, ko te aronga inae nei kia whakatangata whenua hoki i enei whakareanga. Regan Paranihi, Te Karere.